Metima Kodonche Obahima Onuno Nima Grodi Open friend of my mule Obahima Onuno Nim Diama Kuma Bay Open friend of my mule Minyan Taban come to my college and you money 93.3 Minyan Taban come to this brand mao Metima Kodonche Now dear Saboko sa emame. Oh yeah, tell me how to tea and tell me I'm a dark of the baby bassa. Whoa, be messing around with the wheels. I focus a prayer. Intiminian Taban. Na me mama Jo amama kwa badiaba Odo Ntaban jumedie eso ewa Ahenkan 93.3 FM Metima Kodonche Jumedie eye jumedie bia seneni dai di kanya wutia ye de bra mimi ndebia bra no ndu abo pepepe de kosise dumienu ebeboso enu nti no bomodia tutumrika na kwowodo nchen na odonko mopano odomu nsempano awadie mu ensempano ebre edru seyede ebremu ai oye kumakono mi senses ubemre Akami trimo o mama na me yeah na me kai wo se me amedi dwumedi enwochia me medina ene Awurabena akonko yeah Migusua etwen mabedwafo a aka no na mekai wo se enne etiefo enne yemuda enne de yenya se dwumedi na sepe ye bia homatrofo no atum ede na wodofo aya aye woja ede ben kura na ekoso wade animu a wadwen ho a etete wo anya bia wonim se adwendwen bebre etimi kofa depression eba na ai yesi a problem told and I say bibi etwe wo so na obebo obi amane no wo kan sana na eye half solved ai asembi wo wa say etwe wo so a obon say review na enwinwi wo obon say waye pasa afi wo hu kuna na ne ho hye wo so wo hu wo hira na ne ho ye wahi na nso se wutimi epam na wo yi kakregu a obon say adesua bi afri wo so no na wo ho aye wo say from enunti ene yede Odo Ntaban jumedie abremo enunti ene nwumre de eyemoda wodofo de nka mepempo ni senka woda wodofo nchen na wafre na woka ne waye bi a eye woja na wodofo afasa akwanya yiso na wahu se aha se wenti ena meyire nansen wode bometiri modin na wafa akwanya yiso apa wo chew na ma odono etimi aso na ayese de baby you did to cry another money I went to your mama Danny Sunsuno Mini an intimidating Pimpimo Minam Sazana so minim baby I make qua Mananti Nazo minu baby I make qua
Aqua, na me no denio. Me say me kuma chromo. Bobo send a matu ketetu. Aqua na me can say Aqua na me I na me koswa kai wo se eye Odo Ntaban ejumedie ene braso se ye de ebre wo no ne ehye wakoma so ne ehye wo so ne odode aye wo a wasu gusumie mu ama na dwubia na wusumie mu afo ade be kra na odo ye wodi ye wo a wadwene ho a wodwene a adwendwen no ensie enwumre me se ye de akwanya no amaw frɛ na pɛ mu na ka wo de se wudin kra na wo fɛre se obebo a enye problem ye de ane se frɛ na ka ne aye wo ja no na megide ye se wodofo nso etie obegina saa akwanya yi so na wono nso apa wo kyɛw na ma bibia aye kama na me kai will say yes streaming live over Facebook go search for Ahenkan 93.3 FM no a capital letters oba obehu me ne mabedwafo ho mesre wo share na wo bi nso benefit bi wo de me say wo kokwa na watro Odo Ntaban keke na me hu se waba na mabowudin na wonso wa feel wo baby a wo no sa Metima cotton jail. Oh, Metima cotton jail. Metima cotton jail. Oh, Oh yeah. Staga GH me hu se waba live me da se na wa share no obi nso a benefit ebi Odo Ntaban na tutu na fakọ wo donche. I love you now. Nobody go feel love you like I do. I down me do it, yeah. When you talk, say you do me juju. That's whatever go happen, yeah. Oi ma, oi ma, oi ma, oi ma, oi ma, oi ma, oi ma. Ade, come on. Ade. Against any bewo, baby, against any bewo. Come on, Ade. Minisika koko never share. Metro what I bring in and I go love you even though they hate you. Come on. Mama, me doing me sick Ade. Oh. Them say you do me like you. I know what to not do. I be your Scooby Doo. Odo Ntaban yo. Them say you do me like come you. on. I know what to not do. I be your Scooby Doo. Ade. Osini ebesi bia wanhima me ne wo na ekọ enu nti no me si pa mu ka enwumre ya ne odode aye so esukra na obesu a usu pe na wure fi bibia he eyedie ba ko pe mudi mo ho ba ko pe bonse mo wure fi bibia come on ye against any bewo baby against any bewo ade against ade Baby against any bewo mo finiye besie wo me betra do bia sika betra usiye aba ho ba me pere ma obia
why nie Adisu Peter was it wow, you are beautiful. I love you. Hey, Adisu benya semna quarter pon. I me do bi ba we ye Yesu mudo no. Ai. Tuba live na wa share na wo bin so a benefit watiana. Ewara against any bewu, baby against any bewu. Oh wow, Peter also sharing free Belgium. Belgium for the Munchiani, I love you. Intimejo, so I love you too. I love you too, baby. That's why my heart is a beat like do care. Cause now you are true, so I am familiar, no fair. I sing for you, wanna be like Do care. baby, now you are go big boy. Yenua Joe Boatin, or no so sharing live from Kumasi, Brajo, Odo Ntaban, now a share, now Obin so a benefit TV. Every day I dey pray for you. Oh, In my heart, oh, there's a permanent place for you. That's why my heart is a beat like do care. Cause now you are true, so I sing for you, wanna be like Bra Peter Belgium was so penyum we pa enyum ne de do very very emotional de ye ti Bra Peter fedi asawate na de share ma me sa share ma me I am familiar, no fair. Hey, and you ready, me say. Hey, why was your friend a boa baptizer? Was a nice lady. I want you to be my wife. Live from Bechem. Hey, ready? Masanya kunwo Bechemu. Asema ba. Oh, hey, Ahenkan Ntaban, come back to my cord and chain. Now, wanting you. Ahenkan Ntaban, come back to say I'm wrong no more. Stagger GH or say I love my wife. Teresa Obey, Mama Teresa, Mama Tess, and Stagger GH or say Odo we pa Odo. Cecilia Cassie or say I really love this program. Sisi yedasi ye pa to share na obin so and benefit na more share na more comment na more share na ma Facebook ona ye say she we say na eba no emu she ye Odo Ntaban yo no ajimi to say me to akoma to pan ho ade come on. Peter say, oh, Odo, I'm dancing too much. Peter, you wanna sama me wate. Na o sana wu dia sana dane honi nyina ye form of exercise na wo benefit kakra ain te you wanna sama me. Ade.
Etiefo me mamunyina akwaba edeba Odo Ntaban dwumadie so ewo Ahenkan 93.3 FM. Edru mimi da nwumre sei dia na nim se baby wu no size ewo oda kurom ha sei ai wudru baby a eye Odo Ntaban wudru baby a eye Odo Ntaban free say e ma ni bitiri mo odin yie ai e ma bebre me ma no ne kan yi o obi timi de boni ko etimodin frijo adabnada ekwa kosi memenda nanso enne nyame adom Ahenkan FM adaworo ma ene Odo Ntaban dwumadi adaworo menti emema ne bebre nya ni daso wo Kristo mu sa nya hwe wanya no dwada nkosi fiada kora memenda anwumre di obenya ba ko bi adi na aka ma wo de akova week ni nyina enti enhranka Ahenkan FM se waboa ma akwenya sei akwenya kese sei aba ma mema na wonim se Saturday anwumre di eden ya ese be ma bi ope fufu wonim se week ni munya wani kura kwesi ada di obenya fufu adi saa na we nso etie wonim se week ni mu wanya ani a mimi da anwumre nko a de by hook or crook obedi ai yo ebusiafo mabedwafo nyina enya abedru ene Prof 1 ai Africas ba kope owo fie ha sei programs head ba kope me wo Mr Abin so ewa ha ena me wo Mrs Welbeck so ewa ha sei mabedwafo nyina abeka mensa na enadwumadie no esubeye sei butu ai yeboa edibia ba wo say I like the music you are playing. That music goes for my wife Ophelia Chum inside Kumasi. Ophelia atipa. Ophelia nso odo pa yi. Mbra ye boa. Ophelia so odo. Yo, abedwa for me pacho me mamu nyina akwaba. Eya obi ade ani kunaba. Miku kranso pacho number 1. Ana ofreo me say ya obi ade ani kunaba nti se onim se kunaba no ajama ana wan na bisa amokwanso akwaba oze se nipa ba ko pe na bisa amakwaba nti Mr. Otu ye chia why you say una ye manager ye chia ya makwaba anwumre de wa ma enu aba nani aje pa owura how to say feeling ni ye deep na difference abam because and the atmosphere no o hwa asesa aso then you see wura ha no na then you see dan ne ho na then ne kasa no aye boko otimi se oh sorry visa wura no aza no de ba edi edu ho na edu super bowl pepepe sa na won be ma hey unishu ko be share no inside o be share o candy Mr. Ebi unke bi mame Mr. Otu won konsafo ye Mr. Otu mpacho ye chia why manager ba ko me ngwa se minim so no wo na TV hey ne inti wuni so aba unhu difference no mo na mo se Mr. Ebi ye di uni edi yi a ho uko nyina e kala na nkaza wa last week kala no so any this pa any hweni o sorun so a wo be difference no Mr. Otu ye that's pa e that's courtesy of Mrs. Welbeck na SEO nyame sure wait me wawa ala so ato anwumere we ti ejine me de o mo kama nkan bi etemu atola enen pa bwa na ehye me ne de me free happy na me ra ko Mrs. Welbeck fee enye o pa bwa ne wasem Vamba bwane tonje. Mrs. Welbeck can pa bwane ho asem se wan. And they different. Wonder wow atmosphere na. Eja oba no wenzi. Of course, some etimo. Nti na ka mi ya ka say na dia say jinem. But Mr. Ebi wadon fukunfo. Feeling ye di. Nti ya ma wakwaba akonta. Mr. Otu. Ya ma wakwaba pa nyi ko shout. Got more than sa na ya na ema. BBS because I had to say we are the yanko proud but yeah ready I am me ready I am you metu chum na madana say I'm still to you ready say no say and then me see me pena ai homo fat David apa
Say the bear be call from no poor basso. Said me. You have a job for and then the muscle pa me pa. Say what's them again. And asema. Yo, it's Rankanya me. Amen. I say what mama so. I so. Mama me ko ti dey mo sipina sita. Edi ehu hia. Edi ni da so wo. O edi ni da so wo me ye pa. E ma ho sisi wo so. Sound well. We sound well. No dey no kre pa. Etiefo 0201944485 0554 820910 0554 820910 ofra enchia no eye Odo Ntaban na wageme so se me to akomedo enchen edie ben ene hawo edien na wadwene ho a chire wo so ewo wawarie mu relationship mu na wogidi ye se wo share ebeboa ama won so wakoma ato wo yem ubetimi afre 0201944485 0554 820910 na won so wode wasem ana wo hawo ede aba yenua sosa gh edina China na chino Osi faculty, I'm watching you from Eduasa. Yo faculty, edasi ye pa na wa share na wo bin so a benefit be. Samonate, osi I feel your program. I'm in Kumase. Brasa me yedasi ye pa se wo share yen free Kumase. Yen sade biyama yen na share na wo bin so benefit e be. Peter Adisu osi Emma wo ye okay. Oh no crow, bra Peter. Emma wo ye okay ampa edipa. Ahoden mapa ewom na ehote na ehodwo na ehu bia nim na enye se we de mi di bia kontime penentem ana mi wie di nti na se wo ho prew na emu mokọ ne bokọ na me se e ma wo ho to ma wo ho sisi wo ho so ma wo ye safe from inshira enka Awurade se obo obo be ma de na obo ba de na odi ama efi se wi ase de ade we ya ama nka ni die be bim ade na ama enye edie yi kotie ni twe kotie na aduane ne die yi se atwe ya na atwe nso aduane ne kotie nti omo mienu no omo ama nyankopon ammo ase nyankopon bo ne ema nyina no wa atwe ne kotie thank you ewuwo nti eye pa ngo mompo no no asa na wo ye ne de nyame ho ye ne do dia woni mu dia wo mo onya ho ade o say no jina ne bufu bonsam no sabron sama ye den say wa ye woduane asi wo na se be aduane no nkan hweye na wo bi be fa akiri aba be yi mu nam na nipa wa hye ne se wo nkan hwe onu mu mra wo de ato ne so na endru ho no bi be fa akira kwa akoyi mu nam a so be kwa kosankwa ni bi ubudi mi fu na hey scenario we dey 0201944485 0554 820910 ubetimi afre na nso wo de wo hawo aba mepa cho ubetimi afre entem so pa ana Odo Ntaban ba yenti no mo hawo nyina eto atwa ana ferry na mo ferry ubetimi afre na nso wache wo de wo fra opa memu wudin mimi sauce bodi na wo de ka na wo dofo no woda wo nchen a ono ankasa ente na onsre bonifache na bibia ennadin. Hello Odo Ntaban adi me pacho mayentie we de mimisa udin mayentie mami papa your problem yeah because we're coming and it's a bad say 4 years and then yeah about yeah no the market is well directly but if you know come I can't be fan of but before now almost can't have an amount of if you almost kind now I say I can make chance can you want to your flock or buy now yes okay that is the senior man can order make us so ashe
the Sanet, yeah. It's a minute and I do baby of the way. I'm in it, yeah. But it do baby make you man say. About Jan or boy. In fact, it do have no kitchen place there. On don't mean Trameho. And Bema, Juma, and I will create man as with Jan Hokoy. A woman, they man stand back. I'm a good one and a performance by the family choice and the water. In the one said the minute idea, I buy and stand back. I'm a course in the tonight. Do baby, so it's man on time call of you know, time coy. Your coin will not be a match. Okay, we all great there. Young point out to my who say, what you offer me. There's me make sure, say, Miss Menin to know. Near me, I'm out of my pet, I'm a penal, and I said, all over me, I'm in an afternoon. In fact, to say, I'm out of Miss Menin, I'm a ton of power, not to tell me what someone. You want to see me out of my bed, one two quality more. I just grab the more as if there's none of them at all. This year, they put you up for the papa and the mammy, then they put you up on acting actually. 7 in the water. It's no moon to me, because then a banner by Oba could make dialogue. I mean, any by Oba, wedding cow back with that. Some is not a fun in our back. It's Jana, maybe Jana, Miss May, well, man, and my fun. Na de one ne wo ba ko ne. Yeah, man. Se obi ni na wo ba ko dada nsa wo so ne ne ko wo ba ko. Ah. It is Jana, I say. Almost says just many abre and or qua a Germany, you know, the patch one imagine. A woman, you know, qua, woman 3 times. It's 4 times, and also officer of an other woman. Mr. Maria, the main place. Make papa and mammy, maybe you have good deal or my jazz, Yaman. Mrs. Jam, sure, be another day, and anyone. Ah, yes, you are the Bushina, Jasu. That's all, no, you know, ham. Yo, yeah, that's it. Yeah, that's ye pa na akola no wedding fee say me pacho. Akola no 5 years now. 5 years. Okay. Yeah, that's it. Empenifo e wa ha. Okay. Yo, me that's it. Se wo frɛ e de ba dwumedi so. Bye bye. Abedwafo. Ofrefo di kan ne ha no no. Me pacho mo de beto mutiri mama me. Hello. Odo Ntaban. Nana one. Nana wenchifo nyina ho ye. Oh, nyame ado. Ye de nyame ase. Na me ntia papa. Ah, oh, nana ko se. Me ha wona. Odi pana so. Matra so sama pa. Adlo nyumre mo urede. Kurede mo. Papa edi de nya goda. So no aso jana. Abia so yanko po boy no. Odi papa ya ho se ye medi. Na biso mo. Oh God, biso mo. Oh. Na brigi mi ka se. Yanko po ba no. Odi oboran vochi na po yo. Enti se adipa no mfama no. Na abuso yaba. Enti ewode oba odi kame wo kon ya o he ya na jona asimo be shi na anya san jadi a tipe na be ma na no ho ile ana jona dia o hu ya an cha san ke hodi ma no ya o je ni ye o ma me ma no agi mu apopo ma e di mo tin no sabe ya no ye ka ya nta mo ti mo din Yo. Ma no dia akan ka so biwa ko na ko yeji no dia ta yin si we de na wo ma wa ka na na e dia to ko kiki so o fe ma na ko fe okay pa me yo mu me ba ma wo ye bre Yo. Nana yeda se ye pa nyame ensa wo yawe ye bepe bre ni abesra wo wenchi bepe bre ni akosra nana wo wenchi nana Africa so yawe no ache ye bepe bre nana yeda se ye nana kan sin bia me de pa o se kotie no ye de bodam 14 ne boy ebusiafo ye stream live e wo Facebook
wokɔ search for Ahenkan 93.3 FM. FM no ɛyɛ capital letters. Obo wo hɔ a obehu ye wo hɔ fefefe. Udru hɔ a twa me high na me nso me high pill kakra ɛwɔ ahase na wɔhyɛ na obi nso a benefiti ebi teacher Kwame photos or say Mrs. Otu, God bless you, and also Mr. Otu, God bless you. It's your bro, teacher Kwame, watching from Mkwanta. And okay, and you know, Abeja for me pacho Diodi can free, you know. Mrs. Come in. Echia ye tifu nyina nyakopo nhira mpa se ya muti. De woman say, bra, wadaroma. Sister no ompel. We de yen be so eyi so se e na won na ware baako won na wo baako nti kwana kofa no chinchina chia sebi oni obi akọ baako se jimi se ya na ojimi we ye ntu sebi abedwafo madaroma etiefo madaroma sebi bi eni asemwe mu jimi se ya na ojimi asaba second one enti chinchina chia onsan ware no oba sa oba we ejuma no do sika no pe enti se sika ni ho de ya ne do awu oba odo na onim se ye mikunu na ojina mame na ne mamu yi eyeye no na mikunu eye bibia mame ende mehunu se ejuma ekofom enuti oba e was say me sorry de bia nso de bia ka say oba also add value to yourself sakasa time we na oba no so se bi no oye bibia ana no ye ejuma bia anka otimi gina ma aba ma no one ondo no so wakoba ako asaba mienu asa 3 fourth one ni bra o wari sister we ho be me ho papa anke mmekọ bi say insuo kra ye de gu oba we twem a still otimi kwa aba ebi kra nyankopon pe asema ka chew because ebi owo ha ejuma ne niama ne nyina sese nyankopon adom opushi ne kwa wa hu se niama bi gina wenye oba bi otai wechi time na niama nye yie no ebia sankoba ne pe ota meska wo de ameka se oba no so ebia ono so beteki opportunity bi but obayi uhu obayi tama woni sika nyankopon adom ejina ma bra o ware oba we straight forward and ha ho kra nkodwendwen ho ma uti kra mpai wo se wankasa we nyanko badwen ba oba na akra no oyoba oyebe ma je no hwe wade because sa akra we uja no ma madan kra na madan ni relatives ye di beji sika wo ha ma de bia akra ne ti ne nan ne hwene de bia bibi wo ho oba no o responsible je wade. Hello. Odo Ntaban. Me pacho oho ye de. Yo. Pacho free he. Yo, me pacho ma wasem enkoma yin. Oba o tisa no wan fin na la shukura be man yiska o bekunu wa feska nako so uchena ayiska e no wuchesi wondo obe man kura entino se be man an fin yi e no ta jino e tuni ni wa la shunu be man yiska obeku be man afeska na jani so ni do bi ma be man no enti be man so hwini yi aware de eyodo ani tiatie ene de yodo wo yare wo nko na mo be din kra na se basa ne se oba no wanti ya yi hu sa nyama no se ya de hu chiri na wo janu onye sika na wa ba oba sa ne de in fact me nya ta bi de me man nsi makwem kra o ya bo sa bi ba na o pese oba makwem e se mi jan life mano oyo oyo yo yenso yeda sepa se wafre na wode wadwenkyere aba eye no krepa e na dada e ka no Mr. Ebi
Ka bibi chere papa yi ma ye na sisi ade de edu na ede. Ensemble ha metene say ya na che say makoma because ensem phone say na yara me mpese. No kure ba akopɛ. Oba na busuafo hu say abrantie no oyemre. Into one person wo musisi no. Na senkente saade a mo say mo ne hwan say mo decide ma me say me ware we na say me ware asimasi. So obi ni oba wo a emre bie ni Ghana ha chese so obi ni obi wo a chenchena chen a ese so ware no. Okay. And look at the scenario no. Nipa na eja ne hokɔ. Ana mo be pa achew. Mo be pa achewi. Be ma odo ne yere, oso odo me hwe wa. Ema waje atum. Conditions here say basa kakra pe ana osan ko e. Anya bia me bisa say okoye no. In a days na no oni horo no da hokwa. No da hokwa Mr. Ebi me pa chowo mi ntwa no. Hello. Oh, pose ofrefo we ko se wate me pa chow pa obetimi asafre 0201944485 0554 820910 Mr. Ebi me pa chow obetimi ato aso ama. Na mita ben ana branche no na odi ready hu se okoye no. Obi akwa ngodi. Odi di obi edi. Just asem na all kind simple means ni say just oba no ponyo oba otumi tran be ma ba ko. It's impossible. Piska. Enti no Debi na won se no mo de omo ye de na asem wo ma be ka kiro say chenchena ware ye ba. Na de one ne wo first one ne de ade no mo nko ne ho. That is the point. Say wo de na wo mienu, wo de na wo ba ko te ho na emra me ware no. Na mo ba na nkasa na wire ready. Even get na ka wo say ono enyo no na ya oba wo. But I say parents when say abrantie no born home money. Inti ho ye den inti no. Hello. Hello. Oh, don't saban o. So akome don chen. Me pa cho free. Me ka se frabo. Yo, me pa cho yeti waju nche. Oh, me ma se me ka ka de se na me se me ka ka ni se ani my wife na tina. Sebi ntwa fa echi de ye nto sebi o ukodi oba afoforo wo nachi ukodi oba afoforo na ade akasakasa ba so want to mas mo ni customer oda won chen me pa cho ene me pa cho wankasa di kan esre bonifa che wo ne ho sisi ye na yansa na ye de yano atum. Me ba cho fama odo yewu na me misa na sem. Odo yewu. Hello, odo yewu. Odo yewu we. Yay. Me pa cho we die me ko toje gu fom. Me ne mabedwafo. Yensa da yensa yem. Mesrew. Facheno emma de metewase emma de ye isane yetie eya na eya se ye ne obi ebeche ye nkote nanso we de wanu ne ho wo hu o se atwe ne krokodi anya ne do odi no kwa wentimi anie ntu ase ketuwa bi na odi ye ena esi abufu aba mesrew we de emigina mu bi me pacho facheno na anwumre mundi mu ho di trofo ba anya nyumre sisi ya ye kasa wo na nkada ye kasa ya aha prof de na no atum answer na ye be pon on my highlight edi ni de enya be mu pe ubonse akova bibia mesrew eja odi acheno fama odo yewu odo yewu me pa cho we de wo so odi achew enti ekwan da ho why go and see no more enkoye biem mom an no kre enkoye biem wate edie bi wo ho anhwe akodi kura na akote aka wo so na afi wo na oyire ntem afi akofa problems nti mesre ma oyire twa enye wo de why nti we ya wie ya na de mo didi mo ho why na bibia ye kama yo ye da say self favor jimedi so yo bye bye.
Say ya anti ena Odo Ntaban yede eba ye si ebesiesie awade eye mede yi se maame na gye atum se ode ache no nyame nhyira wo maame se wode ache papa wate papa efi ne komesere wo se wo pia bontin se wo yiri betu kwan chechire wo kote bo sere ho wate wode wuntimi ape plaster chechire na ade abom enka wo se sori kura ntimi mpegya wo ho ntimi mpegya because the plaster ni somu a se ebrem kura bon se plaster no emia ne tare wo sere ne ho mesere wo enkodi bi wate Mr. Abi me pacho yento aso nti me de ne mega chira branti na ne se onfa ne nansi fo se mo ntenteni wo mo ni fio ni gate anu kura mpo no mo ma ho but senior na Mrs. Obeke kan ne beba na sumdwe pa ne se onkote ne ba no I think say emra na ma ho kwan sa kola nya 4 years a ultimate no eno pe ne beba na suma adwo no ware ni because o ware oba obuntimi nya ne hwe obuntimi nsi ho mpo se na we in the first place omoba no mpo no wa anya ne ho ade ne yakase wa ware no anyway see na branch so certificate da ho Prof can be number me sem say kura de me omo hu se wojo se de wo kan mistake kwiko kure si fi so wa ya oba si also ma Mendes papa ye da say na ansa na medical ka bi ma men kan wale fo ya o si ni kuna ko fa oba ntia wodwa no wudi dwa but do be na consideration kakra why dey me papa kan sembi o say the bano na ukutwe ni particular o de oba aka no krekere no so o kan no krekere na obedi wachi akodi wa asem sense obetwa ne nto na obekwa kodu na nanim ayedan agu ase be me aka no kre e de ade bio na o de ache no no aka akere nse ebia bibinti ena ma ne koye sa ade no na bisa de sa ade nti na akoye no nkyerechire wo mu na sa ade no se ebie fro ba no efiri hwanyo na mo ye fro na bibia ya kama nti mame fa che no na enwumere ya unsi ne kuso kama ma menka yenu abe ma ya asem impanke nu nkwazo ba be boy amane se yenka bi kura ma 1 sahaba no ne tena na wadwuma ayedan asai 2 one ne san kan woni ni jaya na wadwuma epeja edem prophecy na sen we ana opese okwa so dem ne ka che se sebi bi oba na woni ne nam no barock no wonti jana ansa won mema eya ye ntan study ade ewo ye yire no ho ana se ye mpana no mu oba bia woni benante na ochi baako na ochi mienu miensa na wo niema wo ho se ne wo niema na esi tumpon na afi niema no enkon kansa abiem no check oba no because sabe oba bi wo ho a onene na ma ema o bad luck ema niema wo ye bia ntimi nya dan enkoso oba bi wo nso a onene na ma ubi bia wo ye bia kototen such person na was say den ne ye dan enante what you say okay adentina ne maame no force say ye dan wale o moba no meaning there is something enti wempo ene nkwan say ubi bisa say wale na lanse jan because oba foforo na wakwa akofa no according to you na nkasa wo kire say oniema apeke aniema dan ekoso meaning say saba no na sebe abraba kontri ya ye wo mu obetimi aboa wo ama won say timi aka ne mapa nyankopon ahyehya ama wo wa abrabo mu na ukoja wei asi wo na ba ko na wo ne na wo no won se no mo se san be fa niti no akwa na ne mapa ni nyina san hwero nyankopon kra me yo ma o third chance bi because second chance na nyankopon dia ma we third fourth one crane mo ame ya o ma obi enti krachi ni ebesere ni se wo ba no on de ye oba se wo kọ na se won se mo kra se mo ma wo ntina ni chop money bi e wo se wo de command anopa bi afakọ ana se bosum na se wo de bekọ afakọ na ka tro oba ni se wo da na se unhia on ne aba bi a wo bi se won se mo prese ono obi wu a mo nkope obi foforo na on ne wo ntie tie first kra no ho aha mo se kra wo ya no ye ntie
we enu nkwan say ye chebo enti ye besere ne say we eya futu a yes simple futu a otia ebebo no ye mfoa ne so nka so nkonkofa sa aban because oniema ese ya no agya hoko usika asem epeja no ba bedi no asan ba bebo ase ansa no asa akọ we dey sebe entwa ye nti krache afutu na na ye dey ama no nyame nhyira jo yeda say also say manager nso abeka yensa General Apuzo Commander 1 edin ba ko is a captain eno na nka mbeka na mkoka commander no the great captain Jesus there be captain simple captain the great captain Apuzo no jo me pa cho ye betimi ama na konwa wo na mama na kwa ba na ene de ye ni abre pa ye ni asose kotomoja no na ye health bit for tonight no me say ye free bibi for play wo potokasem na chese mu didi mu ho agro adofo mu didi mu ho agro na ye miemia ye ho na ye de jeje ye ho tata e de abedi ye ho no enema bebre na ekoso na yetimi didi ye ho agora kodum pempenso bi abon setechema no ye de fire so achi na ye de bi fefa ya no ho na ye de bi fefa ya ni ho empempi no aya na ya so no bebre na enni wo mo aso achi nini last bi bre bi de ntekrema ko fa sister bi aso achi de teto ne tekrema so no no ga say chocolate impo na nyama ato ntekrema so say na efipa na abobede ene tare ho enu nti ene ye be care of the ears say be ya say ye play romance na setechema ne kofa wa enkoti fi na echi ne enkofa enkoja ye fun ya obi enti Mrs. Fire health bits ni mo na afi yenko yo yekosa chia yetifu nyina nso biem nyame adom ene so yesabesua de kakra afa ya so ho na de yenim ne se aso no very sensitive pa anke ye ni yi a hokra no adesua me ehu se yetimi di fa ho ya so ni mu na se ye hwe ne efimba ho na be man de ne techema ko ana oba ne de ne techema ne ko na emu ye nwuno a puti nipa off puti nipa sometimes be man kra kwata sorry ebejo because as a metallic taste be enti madaroma ende kakra ye besia ne se oba enye spray no kwa na yegudigu ya so echi ye twitwi ho aso na echi no ye twitwi ho na ya sa pepa ne ye wi a ye display na abo ho obu ontwitwi na so ontwi obi kra de ontwitwi na so echi dansi amfa ho eno ano no na wo ye oba kra de ye ya ne se oba be ma kra de so dware ne tirima ebi fa ho na oba unware tirim na usa ye utika ho na o di cream asaka uti ebi ko fa ho a erade be ma ne ko ho a onsam bebiem sakra kote no dwo omba enti esre ye dware ya so echi na ya pepa ho ama na wo because upeja aso na echi kakra na kwan na da ho no sometimes ebi aso ye different pa eji se omoa na nsa na obeti madaroma ni ye twitwi ho asa pepa ne kama ansa na de ye spray no egu afen so emu no sa tokrotia na edem ni yeshe unim se ubeyi wasum a yen foso se iwasum de biasa but aside ye ear loop inside inside no won za tokro na hyehyehye ha no ye the cotton bud eyi ni ye ankasa sa enye inside straight no me pa ka intokro won se ne aso na aye enim na nsa obi right inside ye sheda epepa obi wo kra minim me say obi dey oba clinic ye yi ma no ase ehye ntokro ni mu na abobo pour round cushion covers I say chocomilo me baby enye inti ye share cotton bad no see be you so a ye nye ne sa de bia na fe so unim se wasum ase won say wo ho wo ti say eye heavy kakra unim se ubeyi a emfa ade cotton bad na enwero wasum nka se wuyi de aye dendenden nyina
either say wo de olive oil ebegum won say wo ho ase ampa wo soma e de na ye wo ye won say no aba de ebeyi aba na fe de wetimi ohun atimi aton wonim so say emu ye oya na e bia say bi de bia nsuo kakra fi mu ba na bibia go to the hospital ko hospital your ENT clinic wo ho a omo hye da hwe asum na eno so abo na me I bet you say wo ye wasum yi na brad de ne techem sister de ne techem ne fa ho wanka so bu no se edelbi wo edelbi chi no we to washroom no we do switching na wanka so we say you me kunu me Aso ede yo Mrs. Yeda say ye pa ebusiafo me gidi se mo atini nyina o da no bra bia na wote me nchen wo kemu yes abubọ ntoa na utwa wani sei na eto asum ni mu aje se wache kra anye wakono biem shito ayese tum me pacho yeni yaso ni na yeni yaso achi ni bi so obi address fe enso se wotena ben wo na wo hye na so a obi address fe enso so wotwe ben wo na wo hye na so mu a wa beka se sister ya den ana se bre yi aden nti yesremu yeni yehu ni na die ebeye de na akoyi a ahunidie nso eka ho oba we ohun furukafu waso achi fi wutimu kankan onufu ase pacha eba se medie nye de be ma no ne kwate sore sen kura wo ben wa be onse ne hu nyina asa adwojo mesre wanwe ya beka se duabo enso na wankasa onufu ase ne waso achi ene wanum ne oniema bi ena ema be ma no ekote edwo eno a na egbo ne dua nti mesre yenhwe ne ema bi eyie abusiafo Odo Ntaban. It's wakoye donchen ampa. Bebre nso deda omo donchen ampa. Eno na wasungusu a wotie no meminda enwumre. Nyame ayade. Meminda enwumre bia nso nsuo gugu se de ebeya. Ebema wiema yese nyunyunyu na wiemu ye nyunno. Na wahemu hɔ nso yenyu obonse atwe no ɛso ne nyina nso ayenyunyu nkaka na hyehye na afi ama bibia aye kama ene topic for the day no yes some naughty and dirty talk before enduring intimacy woni wo ho kafo mu bedi mu ho no ye bedi ye ho no de ensem bi sa na ya keka ene ye wo 21st century obi wo ho a omo nkasa mpo sebi ase nkofo bi no e ma ne to no ba na je so dabi wo ye se die na nya de e wo se ye communicate e wo se ye keka nsem bi ye di ye ho agoro ene sansem ni bi e na ye ba abetie manager 1 the general captain ai o wa ha sei on the what I can be pa enti no ene ye bedi kan hyase every manager ho manager ensem ben sa ena ansa na woni akuma behia no mutimekeka empo no mudi mo ho no de ensem sa na ya mutimekeka obi wo ho a wonim sa de we na wotie ya ono nso wonsua bi na aboa ama ye ntwedie ni ye kotidie mu no ayepepe na SCP na esita Awurabena medasi say bibi ntina me share office on mentimi anjwane mo ntema fe na maba ya ma wakwa abampo me refi me share no tiefo nyina jo wo mo je wo so Awurabena sema wo kan o se be ma ontimi invite prekope enka nkyere oyede se ya ta sori be na me nkodi da bi ensueni kra o esa ko ban ko ayem se no dibedi wa chinti kampo no di na odini kampo no amka bi anim so eno ya ta enedie ma fio sibe mi hwese de oni kra esan ye enedie wankasa kra metimu so onyame a obedimi ise enye ofe unya kan sasa me che na kasa kampo no hun se enye wona o twe asem no krampo ye den na pacho ya ta de ye hwan
na yata de say yata bia o bia there be say example ya o set dey so timide mekuma din ye me okay me yere fia aha ayire dey fia say yata asembe ba da bi we are assembly ni baby Mr. B sida o sir for so but I David say Mr. B we example no example na me example and he say example no na say fia kra obi de fia o tie bi kan metu de o so efia kra ono woni me fia kra wo ka wo hu wan hwe ya afia be pon program wo be ko da no so amu di mu ho ase yata ebo yata emdo yata ebo basa sipa di enti mi sida enti no na wa mafia ene de mafio minya upana dia Mary wo Mary ni sese medino enti minya ka me ka se o mi hu wani se de wani kra ahenhan ya se wani ansan mi hu se onye wani nkum se de wani ansan de wan kasa mi hu se kondo bibi enti wa masa wani na odi yesa kra che me nkra no me hu se me so no e wo se me de mayeden me de ma ene ye kasa debi a wo ka kire oba a ansa krampo na baby ne se ono akasa ne ho afọ wi na umviti preocupen ka se afia besina mi konkodi aden ayem hye krampo no ekunu enti ene krampo no ne humpo entimi yeden emfo empo no otimi ni yeden ene wahia enti ne mema ye besre se ye ne yere ne mo ho no mu na ye se ye pese ye ne omo da na ye di omo a ye kakasa de ebetimi krampo ebubu omakoma ebedwojo omakoma no hu se we de mikru asema kan yi de je se ne hu krampo afọ ukrampo se umfa san krampo nkan enso ni krampo no ne hu afọ o se woni ka ekokokoda unya ha obi amfimu enti ye nya kasa de enkan kire ye ne mu ansa na ye no ma ye den akompem yo nampa cho we ni ye pre ase wo ware no enti we ye pre enti during the act ye di ye hu no ensem ben sa na yetimeka ye di ye hu no ye ka bebi na udi hu dia na me yere o me se me di me yere a jai mafia enedie what di mi ama feel o me hu aba me wie na magan say emuna o ebe bana mi se mafia we kumi yes captain yesu afi mu se na afi na me thank you mafia me dasi ese sata emayo ese enye hu ne na se na kra mpo ne de ho no ma kra mpo fi se na twene de ba o se ema ho wachiri etu wo ye sa na kra mpo na wo bo ne din na se wo gi ne so mpam no kra mpo no ho no na kra mpo ma no ti ebia na be ma eduru bi e bia ho se wo ne wo yire wo mpam a na se wan gigi ne ho bebre a wo bebre wo be ye adwuma a wo wiase nyina bi wo he kra mpo ho ma wan kasa wo zo be wie no wo da ho no ma ohuni mu ntutuo but so ultimate gigi oba na oba no ho be bantam e say oba ho wachi so wan gigi oba so pa na so woni ne dadu abi maami so wan kasa be padwuma ma wo ho enti say woni oba during and after no e wo say ye hu nsam a ye ne e ma no ye be ka kire wo mo ye gigi hu ye mo yo captain 1 ya da say ye pa mafia ebo mafia erade also Mamres Kunkuru mu de asem de bi aba pa go bon o de asem aba Mamres ye da ase na mena the general captain ase ya mishlano samre ya director suiti odi ahenkan kwame yoboa kwame maju ya mishlano se director din ni di kan na emede e wo Odo Ntaban program so odi ahenkan kwame yoboa kwame maju se nyankopon ato nsem na obi radio station te se na nwumre
yɛte a yɛkyerɛkyerɛ sɛnea ɛbɛyɛ yɛkyerɛ bible ni na na ɛkyerɛ sɛnea ɛbɛsan di yɛ ho so aka ho ya menkyerɛ mamnes ɛnɛ deɛ wabisa asɛm o wahu mpanyinfoɔ sɛ ɛyɛ a nhwerɛma ɛna twetwe nnwom yɛ dɛn ɛba na sɛbe yɛnto nhyɛ ɔbaa so ɛnni no sɛ wokɔbo no daabi ɛbo na wokɔbo obi a yɛto hyɛ ne so bɛrima biara 21st century wonye ɔbaa na woto hyɛ ne so sɛ brama miniw sɛ na nea woyɛ kurase ni o sɛbe na woyɛ kurase ni ɛneɛ sɛ ebi wɔ hɔ de a nipa kuro tiɛ na ɔnsakyera na adwene na ɔsoro ahenni na abɛn wahu ɔbaa bi apa korɔkorɔ ɛdɛm pa wayɛ adwene sɛ ɔma wuni no na ɛnɛ deɛ wo ho afi o na wayɛ te sɛ ne captain sorry o na wode nsa abɔ n'akyi kakra wahu wode nsa abɔ n'akyi kakra wobɛhu sɛ ɔte hɔ a na ɔde n'ani ɛhwɛw na wo so wode w'ani hwɛw na wabisa na adɛn na wode w'ani hwɛ me saa na wo so wabisa na wode ɛdɛn na wohu sɛ mehwɛw wade asɛ mo sɛ security no woni paa ɛdɛn na wohu sɛ ɔsɛ wohwɛ me dodo ɔsɛ ebi wɔ ana waka sorry enti mo wɔ na ebi wɔ a ɔsɛ wokɔdware na wo so wayɛ te sɛ nea wo so wokɔdware no anaasɛ wonkɔdware koraa wokɔfa adeɛ ɔ enti ɔkoto wɔ no no abɔ ne kakra na ɔhu sɛ akoa yi adwenebɔne aba ne tiri mu anwummere yi onyadi a obɛdi me wɔn anaasɛ ebi a wo ne wɔ hɔ no na wo nsa koraa yɛ dɛn na nsa nso de ayɛ kɛseɛ o ɔnyɛ kɛseɛ nso o wode pa adeɛ ayɔ enti na nsa nso de ayɛ kɛseɛ na ayɛ te sɛ deɛ womiamia no me de menyɛ kɛseɛ bi asa menyɛ kɛseɛ bi agya obɛhu sɛ afei na ɔtwen bɛn because wayɛ kɛseɛ wonyɛ kɛseɛ wayɛ kɛseɛ wonyɛ kɛseɛ saa na obɛhu sɛ na kɛseɛ agɔtɔ mpa so na awie bibia na ɛno no yɛ mfitiaseɛ no genesis no wobɛdu mfimfini hɔ no a ɛyɛ malakai sɛ wofiri malakai na wokɔ matthew ansa na wakɔrɛ mu ɛyɛ malakai hɔ no old testament na meka ho asɛm no wobɛhu sɛ malakai hɔ no ɛhɔ no na kyerɛ sɛ wabɔ nsinsɛm mu wobɔ nsinsɛm no a wɔsɛ ɛduru baabi a wo ne ɔbaa wodi ɔbaa na sɛ wo ne ɔbaa ɛɛda a ayɛ te sɛ wo ho ba wo ho ma ɛhɔ na de asɛm ne ba no ayɛ wo dɛ ɛnyɛ wo dɛ afei no ahyɛ ase ɛka wadom sɛm wobɛkumi o ɛno saa no woni makoa nso wanom bɛhyehyew adɛn na wozerɛ mama waka wasɛm ya mamnes woni mako nanso afei deɛ ɛbɛyɛ te sɛ ne wadi mako no woni mako but feeling na ɛba no ano ɔdɛn ɛhye what has obana twuma kwagu anum bɛrima bi wɔ ɔkorɔ fa musu me na meka kyerɛ ko so bi ko mi ho was it I no go shout za akwara zebro na zebro me ho bo be kike mu afiofo nyina ate ada we dia ne yire se crash se na obeye dia me ma wonye because unko de bia ye bedi e ho ma afiofo nyina se ene we do nyame mi kike mu da we no almost start ya Malakai ho ya ba bia entitis wo dudu wo ya uke ye ho na I no go shout I say I no go shout I no go shout before I no go shout again no I say I no proto ourselves me that say Odo Ntaban wanti bia wayo ho dodo oh mamness enti eba ne sa uni mako enso obe pati edi mako onum be peti wahyehyew na utimi uze se oba ne kura wura fi ni din ha na ayete se opese wo bo ni din but edin ne ma because
ne eye wo widim no we na wunim what I say and our bands so ni njeje ho no na ono so bowdin ebi anka me de koku yentem koku kume won usira na wa mama feli o e man say me ntimi ngasa also feel free na kasa mo medase won enti sa sound no ena de feelings eba enjeje ho no enti oba bi a wunnim nyeje ho no wukunu o ma wukunu ani nya dan enye mema won say bema bi a pe fans o say team mienu bobo na other team na omo no omo bo no se ba ko ewo supporters ewo akiri no omo bo mu nsem home ground mo medase omo yedede ube hu se omo nya adwen so omo be she go but sound na chire ba no ma go sheti mi yedai eba what I say enti be ma bia so eya ma no at times eya na ye fele mba no kura sem na me ka chiro obi wo ha me na me ka chiro enti se obema ge na hu se anase ne yiri na hu se edi na wo die no feeling bi den eba no aheda won kasa obeta sa on kasa ma oba nu e wo so kasa akoja ode papa ade na edese ade ube hu se na oba na bisa do you like it I no nim brofo ka kra uti me kan brofo yes I like it I like it na yes you omo ete brofo mo omo ete brofo yeah wow ehonna nyankopon etimi sane eba baji na yeyie no bizam se kwan ben so ube hu se o ka se yes I like it no ba na bonu se oh my god oh god ube hu se sane ma me bi boti ba bi a no asha se friend ma me o friend ma me so meje no nya den e wo ho go ba bi aduru no aye ne da ma ni hu asem a onye den onka he Mrs. Webeck aka na asem what I say nti sound no etimi de ne ma pa bi eden every baby ba na ne me de nyina ne se bibia kowie na obi aho aba na obi abe sala sa home no ete se ne na bibi san na mo se light a shock o na wow enti edie oba ye di wa jeje ho be ma won so jeje ho but enye dede mama ntem of mama twada ne ho nhia because obitimi ye deda ji se obi wo kra ji se be ma no odo nsai den eso na no kakra se ne be ya dede no enye den eno no na ye da na eyawo eno no eye da eyawo eno no ya na won se oba no before se miwura no beba mu no na che se wo wura na ma na duru ba bia eni nkwa se oye den wura because time wura no ofro kojo papa anopa no wajaze anopa no but se onye wura no na se kwore wa miwura okume miwura na che se ba bia wo wura no nani adai nani age wajaze enti ba ma de e wo so wura so wura man ni nkoduru ba bia wo se wo ye dai e ho na de sound ne ba no enti sa wo na wo yere da e na e man ni bi wo so mo fake ni o fake no be hu se we ye fake but ni e papa no be hu se ya ohu asem a wa ye dai onka wati ase enti ye besere ye nuan memba ne se ye di ya yere no a e ma ye mfa nhye yi mu obi wo de hye ni mu e ba nsa hwe ye kwa umu be yo ya ubewie no because I was emframa ni bi ye dai epie ba enti I was at least omo oba ni hu se wudi ade ne nyankopon ade nso a abo no nso ede enu bi na ekoye wo Adam and Eve penso no what I say because na Eve nka bi hweda sorry say yes say dua say bia no na Eve ni bi da but odi ya na ye ne de no ode koma Adam so die no say edua na de say nti nyankopon ba your friends Adam we
was my bonnet. Was it their bonnet? Why? Was it Diana Gaza? Oh, a dear dead. Udia, I was say, oh, come for a dear dead, ye come for. What I say, and will be answered near as it was Beccato says, any day, because say, oh, is a near. Utimu say, difference womb, essence, I will Johnson. Baby, difference womb, essence, any way day, oh, Johnson, because Johnson on the batter, tata, wins so dear, in your butter, medase, a foul trim, a shall say fruit trim you more. Those are bands are no trim, not sorry, Regina. A foul trim in one and in the more way new baby, and sana, quack of foul name, more sana. Aba be pie baby I was say day eba na saa di we ba na se wa nye di da na won so na hu pa enti dede ye enye dede hunu kwa eye dede a eno ehwurade anumonyam ema yankopon hu se ade a wo boy no mfa so a eden aba so na ne ma edi na ayo mo de na omo ebo ne nsamrane enti obi ani ho so ye sesia onka oh my god. Oh my God! Oh my God! Ready! Kwaku. Mama kai time na me chimplano. Na me ko fa bi na again no ya igweni. Again no ya igweni. Na say woni ni sia won kan igwe. Na when they be me ya na won tears into when they be no ye dey won tears ubi san so ya igwe ni o si debi afi ye ko dem aya sha si aya ati oh mawu ebi am se uti igwe se he na me de igwe free nyankopon so bra me jimba bi adure ni de na no hye enti ya be sere se sound no edu ba bi ma mema no ye ho eden eye eden na atopan kura ye nim to no yitimi to ena oba nso se bema sound no efiri mo ba no so atopan wonim to no be se no ahya ase e to efiri from ho aba to free from ho sa na chese ama bibia identity ya be sere se meda otimi ya dan eda no meda na chese emu ene de obutu sa ten over no atie so ba me nane ena nane ne zo ba be konti mam nane mam kasa ne kurema nti empamu de sound wo hopa ena lumba ka ese sanka tututu a anka beji bum bum because sound amanfo ye wodam no se ye di gua power so nanka ya bom amanfo atia ke better say yes amanfo e wo sounds e wo mo ano me das yo but amanfo e rapper say ya da siye pa prof ebusiafo don't saban jumedie ena wasugo so utie e wa Ahenkan 93.3 FM esono edume mi danyu message dia na ha ye sei butu she enunti no bomoden na ko Facebook ko na ko search for Ahenkan 93.3 FM no e ye capital letters ko na ko search na hwe yen wo ho kama na wa share na obi nso share na obi nso share na munyina mo hwe yen wo ho live na wa commenting so na makan e dia maw o commenting ko ade a mekan e dia maw kama Mr. Ebi mami ai edie hu nsensemi na me wa ha we sure sa mo ka se mi wa ha o wa ha pa metu kwa yo udi bi nko ade sa Mr. Ebi nso de migidi ye se ubehunu enyeje ho ne pa anti no me nigidi sa but ni nyina mu no ka se one yeah topic o de man yen ya o se naughty you can naughty so there's difference between bad and naughty bad there just ade ne but naughty need just nipa ne ni dane ho ana wa she da ye den e bi se money so ne ni dane ho pa say bi a nipa na adwe se me ma shara se be chichew anyway say entido oba be si na mi nkodi even though ni e ka se enye but
ye wo nipa bi nso wo ho a saa na omo so omo pɛ no so nti it depend the way a wo be ka no oba be sina mi nkodi enye say wa so ni sa de na to mpa no so pan na ni eja wa start game na so ye wo ladies bi wo ha by nature na nkasa no omo ye dramatic drama queens nti no ope drama more na no be ka tell say next for ya do drama pa nti na me say ba maybe sa me say no crana anya bia clinicals na omo ko ne ho ahwan mi ni si e kire omo theater ka ho theater in sexology. Okay. Or see theater in sexuology. Wa confirm mama. Anyway, see. So, no. Sometimes no, nothing wrong. So like I say, hey, and the deal me do, but not in the time of the act, no. So, be a waka no, we mu hana say we fear you be fear na anyway say sometimes we fear you be fear na be o ire no aduane. Especially omo man ye 1 and 2 ankwala no enhye de nyin papa bia no within 2-4 years for no bia na eja wo ba ye wa she hot nika so fi ejuma ba yo no so pentem ti eja o yiwe to ha no tam hot nika bi she enti wu twam kitchen ho na ohwe se ne niam ni we say na ajo ne then you start the process from there no so de ne ajo ana ni fofo no abon mere di ajo ninka di fofo bia mere di ajo ni mo ya twins and the brofu dia me dia me friend ajo ata ata ne dos do ntini ni ma bro flies no me friend ajo ahwehwe ndi mere dia obefia onya te ajo ahwehwe pe me pe na me all right say me kan ajo ahwehwe enya sa kan ajoa kan ata and I say kakra ne call baby we mistake no kan adwa hwehwe ade o person give me point free me say so na eche say sa na mani bi sa na eden koso it be the physical appearance I say udi tizi anyway say hey na say there I mean there na all two petu aba be gina me ni mu ma mi hu hwe ni nyina eja enyom ni bia na oye den what to talk on anyway say you see to the extent say me we nyina ye cesarean so and you know at times no with me say hey oh check it sa no manu pela me di huru ni jawa se mo check it sa no manu say ti na dey be okọ wa ye cesarean ni we see no but I can't say you be cesarean and yet in a funny way. So, but where man a mechanic intino, a money bunya day, ni boom fu. So, you know what make it can send this anyway. And during the act, no, a whole on some way you are seeing no, eba, but mostly no, a man a attack a man attack us our honeypa. Remember, dear, at times no, ni who did it. Bema ni hu di de ni de ene ho no be ye di no but e mema ntan kasa we mre a ne ho be ba no bebri ne de e ma na ye den kasa bebri pa na se sugar daddy for na anya like no mko ya side check for na e ho na prof ka se be pretending ni nyina ya side check for because papa mu ankasa ono efi onyaade na yiri kuru anim ze onyaade na so say side check ne person side check akese ye nti no beje ho a de papa nti nya kura no oje o de menya wa na mini se papa fo bi yes me se me me ujami me wo ujami padia me ntia se da me se na swi kwa mama jane me be fia ma oyire hu ne ekoso nyina o de papa isa na papa ya sai check ikesi papa be du fie onya de nti na ne yire anye ho a ona mo se twi a odi ahwe ne o kire unnim se ne me akuzi amanzane Agnes no mo ya omo jeje ho abonti ya na adwene se wa bibi ama unya hu so bia na da ne yedi da ni we say so injiji ho kasa any acting aboa ema sex ne yeden
very romantically. Yo, Mr. AB, yada say ye pa, minim se ma me trebio se papa kotibio wa fresa, minim contribution kro peso o deba. Wa frema mfa me train so san free biem dia mefa. Ebi ana wo be kire ne dia wo ye. Ai, se papa kotio se ma me twu. Mrs. Yonkwe. Yes, dear. The woman say I don't know about him. The woman said, "Echedi, and I love making." Say, Papa Kotia Sanfre. Hello. Hello. Papa Kotia. Odo Ntaban. Network Odo Number 2 free. Jo, what afraid the nurse who betray levels ana. Pacho my into. And then the by the Diagro. Diagro, I want it here. And dear, we got Dana. And we are feeling within a year. Now, so much I say, oh, you know, no, yea. Now, the question is, Yana, I go for Patia. Maybe so what you do, may I deny any day. Listen, it is what you do. What did you run? I know, say, I didn't know you're asking, and I say, yes, I didn't know so much. Let me not come in, let me do. But only you are going to me to was my mother. Now, did you was going to say, and Namitimun, and Nancy, maybe that, yeah. And the man, and so what did you, my aunt, said, one day. The one you do, Ayana, in fact. I say do you be neda ho. Number cho ya wo jeje ho sen, wo betimi ajeje ho ne ahwe. Aje. Hey, let's remember more enjoy chain you. You know, if it's a while you do about anything with our that's all you do. I will calling here to me. If you get the Jones, you will be here calling me. You know, Mamma, I'm going to my Yes, say so Fred Ediva Odo Ntaban Jumedi so Emma Yanyeje hu na demo ayejeje hu no na ye charge battery no na ye charge Mrs. Yonkwe Yo Dibia make say etwede ana love making ana ododi e was say with me hu or partner no. With me know your love language. Ebia wonim say kwatie enatwe e was here wedding mom e we fie say o third person no kra ba onim ti ye ka kwatie ne twa ho asem no kra enti mato me kwati din me kwati so to ne twedin e woni din wo ho sesia before 6 Edien na ubetimi aka ache odofo se odo minya wa mary wankasa minya wa medi wankasa minya wa menumu ankasa mi kwa ejuma mi ami hu se ende mi wo ase me twe botokom minya medi ma make amends na se be ma ntiase mi kwa ejuma na ma frɛ no odo Inti de my baby into who okay oh sa o twe na adwen abaso oka o sa na kra na obon se na
Ay, kotiane sorry kakran kakra. Se me kwadwuma banene. Yankasa. Mid you. Asi, oh yes sure, mate. Ukwadwuma na, unye du adwuma mo oye 1 no. Some friend back. Bisa no say to sing. Na we didi. Na ukotie no so to say. Ubo so ono asada no, ono be pre no so obefi. Na odo. Obefi anya fe na ode ne sabe keka wa mo obetwetwetwon. Ye didi wi a. Ogoronsa. Ah, for to no chine kakra. Akase we dey was say you, eh masa. Say ma ukunu na kra bi ba beji no. Nempo ye da hwi. Me sometimes I dey hwe masa me make men's na ho a me say ade bi esimi twa so bra na be hwe ma me. Wasa me bi mu na ohwe na nasa obwa ati na be nasa wala me say I know say para so ko dia na oh bole na o na se won kotanga ja ye to bole you say ono ade ne sa fifa won sa afi de waka ho wa mi ade kro na wie won zimi ma ade ni bo wo hu Order the second push it in what toilet to say for pushing it in the car. Or the car collect in the back of chum say, or no, I read. So, Doc home, mammy, or not as a bit obedition, or the Nanakasa, a bedition say, once a chanakasa. Now, when no one will burn for no. Oba kasa baby otachia eya wo den mane hu se yi eya medje odoko ho mame aha brasro she niama obe nyina ebe ma na hu se ope na sese okọ na wompe a edien na obe ene ye we 10 offs inti ma be ma ne hu se okọ ha bebre ana okọ ha bebre a eya 10 off inti ma ne nko ho oye no wanye ni ya chire no wankasa se bia no fo no onum ni ya twe ho otwe a na wa che ne se odo eya me pene boko wate chire no shefa wano ni sei ekona suni mu ho no na kasa odo ye ne kakra ma me wai obo se wono wankasa obeye ni slow amount afidi odia na odi ni yia oba enna ho sedwia jeje ho aish odo yemi do okati mi de papa obo so be ma wo ho je bi usra menka no de mo be me di wa wo jeje won ye jeni mema ye hu ni se wudi oba na ye geniwa na okeka sa nyama na o feel some vibration be around you obu okra e yam pautum say asa opese asa ne sen no fimfim no na opese okeka obi no enti sa na ma we nyina nipa na enye ya masa o de pa usike biaje na say ye geni na intimate dia odo ma ne nko ono aka so bo say wudi no one star la na opese me ndane me homa obo ne papa ye won ba time period bia ne de epe so odo konentem odo de bi ye ne bro mame ye ne boko mame no me pe ye me de ish okote no ye me do me das me and Nadia, one shall me wish. Ish, odo ye me do what say you go for sure ye me do wow na just say dey me ku ma so mu say I feel when you bet on da onwu ye say bia ye de enu na mai de no enu ye die ku na de ne se we di oba na ne diku we di oba na ma ne ne de afi de oba ne se wa be ma na bre e asesa position na oba wakasa wotina so na se be ma ne yese obuhia wa ye wo eda bi be ma ne buhia sa wa ase ho no ma danase so ne nufu ni mu danase ma ne hu no so ye be ma
me do what? Odo me do. That's why ya dear. E ma ne nkwa kakra. Sa. Was on us no ho ba. Kwa intend your tempo speed kakra bi everything. No, was so was so say na o man so di me that time no emu so almost obedi we na osire mu keka exercise and oba won pebro for di me say we black kwame di me ho no be ma na ye bibia obechi no anwe a obodi o be kwakobo obi foforo di because when they would do dear enti bo so ono content almost say na oba no never go be fufuru ni na be ma ni mo mi enu ni na obi a wa ye bibia o ti abobi point of correction asa bu ye yi asa mo ye nu ni nyina mo so tanko baby confession point oye wi sabe don ye de obi abetinya ka de obeka a man tanko baby whereby omo aware yeah that one tie say I can say yeah can say will be cheating in marriage yeah because a man have us out of emotion sure because I know the only 10% sure now we didn't we na munyina moda ho odo medofo oba bemma then I will catch you yere then I will catch you kunu odom that's why me that's mama yoba me that's what that's obonso bemma no so ono so ontimi ka bibi kra obonso de nsa efifa ochi musa na so de obonso wa twa atun na kokoso de nsa tu yanko point sure me se na sadon mo sore a we want to see why you say come we ni beji obonso oba no se time so bia anya nwumbre na wadi ne sadie na o sore na wakope bibi kakra ma no ai rade nenne kakra ne the second one uye ni nyina na send signal na but naturally no I na first round no me na me say nche mama enche ye nyina na enche first one dey enche ene normal enye no obi okra ma ne de ne kra enche mo oba bi wo a wo suso ni mu na ye yina but yen kan no kre nyame say yen kan no kre edena gina first one nim hwa second one dem a wo ye na eche no kra na oba no ye dry no obo say na ase e ma ne nye de but the edetia na ubenya na gina first one na first round no so bi wo ho a ya enta enti ni de bia preacher say ma for play no enti say kakra bi kwa benya no eti o kwa so wodwa so kakra de ma enti for say for play ni ko yi at least den a wo ye no ye se hwema be yugu ye hwema ana hwehwe je na du ba bi so a enti no say wo ye na visi se na ohun be ba no oba no so ho ba wie mu menu wie na kasa mo de da mo wase afi de aba ba se ebetu na mo da wie na mo fi se mo sa so di bie hu a no so kra so ba ya de foforo a mo be hya se sure so ase I don't know friend round 2 inti ya mema ni ye momu ye helium say ya bema yanka se wo so woni ya kwana kwodi ye si ye helium say ya e momu afile like heti igoniti ne bema ni gina mo said the next time no oba no crampo or pride no yes ema ye me o de kukudro na eba when say rade because igina so me didi akosia ye ne de now I be man so hu say radio hima ene de otwe aye me de papa ne de na ye to da kra ye timi jai bi sase na bra why on hu edua as I need want me ni wow but very nice say you be who your love language be a prostitute for your husband or wife for sure Joe yeah that say ye pa message ye nua be ma nana ba for ewua or say good evening to you or chiayen
na also wo hwe yen free UK wo se ye adwuma pa yen yire ye ho nana kwame nana bafo ye da se ye pa ye kira UK fo nyina na wa hye na obi nso a benefit etiefo ye beba mudie mu kakra bi me pacho ubetimi afre 0201944485 0554820910 and that's 0201944485 ubetimi afre na wonso wa bekire yen kwan a wofa so a wojeje ho anase se de ye jeje ho a ebeye ye na aboa ama ya wade no etimi esipi na sita captain masamba ho bi me ne captain me wo so captain edie ye wodie ne wodie na me pacho hello Odo Ntaban ready me two at the bit so me pelvim no na me pacho free jo na me pacho kosen ya wojeje ho sen aya de ensem sa na woka odo okay ne kweba kwa wo se odi ankasa no eya na odi ensatin fi empaso sometimes me see ADS will be me dia de but me dia de the girl has a certificate this certificate a certificate if you kura kwan so amene na ma ye be fi na die jin komo kura no odi timi certificate it is our time no me ne odi komo a be komo di no ono ankasa be hu se bibi pese ko it is sometimes no in komo di ni eni a meditation kura chese me ko ado ono so everything ye be ne sa be be ana afina me be ma but the grip but ana me ho ba na me se mu na aduane na me aduane yo picture na me do transmit to ho me ko ti ya ba oni amani tu ba ro nsa ya dia ya be ye be ye ta na 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 ye ya se ende de yale ya bi ko da ko jare ye be ye ta na na abi de be du pa no ma ga ba ko be 3000 because you dia o mre we free and mugusu amowe na mo ye mu na apina we na start and assembly a wo kan a one dia mo be 500 years age tam no wo ka pe automatic so aja odo ya dia which is next ma awaleni eni se ma atoten mu yete be bi no ni ska kra u je keke kra no se not satisfied this is when I go on to yo na me pacho wakasa bebre na wanyeje ho amayanti o je ho ne die mami papa ejo it kick me down so the one the mami what they say that go for joy sorry we too much and go for help for che mami me dey bo mami nko awo because of your nko awo dia and you more can so do so you dey ayo dey you dey you just tell me you me di ba kon ka me di ba tell me you say mama we change style after you are not supposed to that one upon the sound so we are not at kokoko that also we are come and the pass that one of the me has done the end me just the dia or the dia me dia the just the dia mama koye sane peno maniji ana yenso ye ni age odo de dentie next exposition no ye de mamu nyina monyeje ho na ye ya mu nkoso na munni na mu wi amafre na mamma testimony ye da se ofre ediva jumedi eso yo ye nua bema Kwame Pablo or say Mrs. Welbeck will kill me shy only your commentary or say Mrs. Welbeck please link me to your little sister why or say or you sure say your family will be interesting pa I think so Kwame Pablo na BM say I jealous your husband pa he's so lucky to have you
For real, Mami Abna, some ladies don't know all this sound making during sex. That's so awful sometimes. And Osan say, Mami Ness, you look nice in your Ahenkan top. I'm sure that is around, so please enjoy your night after the show. Hey, and then me was so. Yeah, that's it. Yepa Kwame. Captain One. Mami. Captain. Yeah, wodi. Said the American. Nanso obia won a sex position I will pay. Captain, a dear position ben pa na wo pay. And that mammy fear 8 you and our friend crumbles out to me. Into a dear position ben I will pay. Yep, a dear position with paper dear. A yet doggy style, Say Mary a better than nature, mammy. Mary is all to a pa. It's so better than nature, mammy. Now, Madame Sa, I saw Mississippi side and side the scene. Oh, say, said it to so now, say Miss Mississippi. No, so yet, come room, na a coba, what you may say, yeah. Na me sa me de shahun me de me sa side and side na say no na me boko up and down sana ono akasa o chere me say bra kofi oh ma filia bruso fidi me wan say o say bra kofi ma me da o da na o da hono nye say o da hono mo say o de ne o da ni hu na chi na o ye na o pu ma me na o san so de ato no ma fidi o say oh also nanya ayo nanya say two out of 4 I say 2 e ba sa na say no nanya ayo 2 no na afi aka me de aka so de aka me de esan say ba ne sa na so we de 2 na we de 2 na no say ye ho ba no na we need to know say ye hu na e ba no we need to agu for ye need to agu for enye ni na etu na emum ye hu na e ba na emum no sign no e kire afigani enti e ba ne sa de a awari for e say eduru bia ye hwe se de ye ni ye hu kafo e da eje ye de positions are munyina mo pe yes munyina mo pe enye say ene de okwa munim say that netie no after mo for play na kasa na mo position no na mo hya say dia okwa eni wasa mo ye na mo exercise de bet eni wasa wo ye na bebre sa enti no say wo wie unya hya say na mo for play na mo position na wonim say mo ya mo ho be bantem no na mo ye na mo kasa no mo wie a mo da mo jiva ho me a eni esa ho machine mo san dibi ma ye mo amadia because my license eti ni adia se utwi kan on lines a wonam kwa so de bia fe de usuro set police becho be so one lines de ne time bia na ubetimi edi oyere so se nya de wo wie di nko ade ne unni hawo ehu bia ni enti no se unya ayofo asema de bia oka etwa bia ni ho ayofo se oyere de wa wo dia ono akasa timi obetimi afre me bra go fi ne se de osi hwa mi de na short we see bia or short we or no a share na ni tweet de no share da o so sa Captain Petuo pa etuo de so efe papa kwete ba kwa ba hello utuatua Odo Ntaban me fa cho free he oh bra Richard papa chance kwete na ho ye de ye de nyame ase na edie kosen utwedie mu te sen eko yie enti eko yie no na ukọ ne sen wojeje ho sen ase obezie empele wakasa bise agrobe da ifrana pa di obezie yedin kan start ne se ebia yankomodiem etre yebeye na omo oba no zitrim ye ne de man hu se ene dia binya mede mediu ese oba no so no
bemana obasoso na ono so de no never fa no afọ eno na yesa na obeman omre intino se mo start se mu di magro na ya na nje ho na de on the oba de beba bema de beba ba me de ya na me nje ho na ya na ka chaka a chance wajeje ho edu fifu mo na 99 na ye pe one dia to so no na ye dia to so but you know am say ye be kan say awari mu di ana say edi mu di indi kan ye say kwan ya be fa so mbe start then be ya onya ukoko to e kan to ho a rada ho na me new David sana am say one kasa be man kwa opre ya na opre kai kan say mabayo bia me din Kenya no ansana ma maybe sanga to no ye me ire na ngasa no na me kan say go no nie me bia na gele di ye me go kan say me ni no ye di ho sana na say de me ti say me ho de me ho na wankasa ye me no ye obeti aye o ti say ono ngata so na ngata be din ka to so kura me de kura che ne de enti mo da ho sana ye na ni je wu mo ye so mo che so e bi say mo nyina no ka mati a che say mo be di mo ho so mo nyina mati a che mo be di mo nto sana eni je wu pa enti no say kan say ye ba be di en wona say ye ntimi en nkomo na ye fitinya na petrofilm di ana say ya na mfani je bia ba then me dey me frɛ ya me say me dey kakra na betimi aka say me timi ye enene Bra Richard madam o ka asem bi na ehu hia me yie pa ma mimisa bibi na de na wabayo ane ye no mama Mavis oye ono so ye okay oda me nchen na meka ase ono ne die ni say na ahase no na I say we are not offering but if we do baby the man it here no you see ono crowd here the chance am am no ente o san ka de mama Mavis example but I say me ntia me dey ono didn't come back na be say didn't can here tronko bi no dey wi sorry I say ni dey here tronko dan make I say Mavis dey on say this year the why media then be am me fa my end say in afedro no me media you know as the Indian as me dey yes I am part of one yes ono ne ma mi tadie no God me say no kra me check akra do man chibi breed ye now so man thrown them and na ko say da India grow any andeno oni muye the ferry kakra ya ma me me di go say no ya na me tin kakra now so e bra o ya me ti ase na ma me hu say the we di kra be start kra na ma me bi se bi o kra o ko dwala me ti me de to ano so am e bi kra even kra me na e bi kra o dwa e ben so that is guy dey no so e de pa yes so that is me na e bi o hopen bi wo cancer wo cancer pochimo ye diani ya wan matuma ma ne dem kala ni ya o ne die wa o ya we die wi adie du nya ka no sresre no etwe wa pret woni kakra so o chia ne hwesoro sa na etwe na be bo hopofo sa tibi on so no na ne ntama sinimu temani sinimu sa no vezi asa ne India grand de ma pija ya pija ya die ne bohui ya die ne ho bechre no you know and ya na tani mani nyina ampoa esense na oba so yo oba sa ema na niji omu se sabi o ni be man te ana se o me kan se o worry kan se very ma o man na niji esense the maybe see mami blaming you mami is very good and they crazy and deciding we ni mukura na enta wona wo yeden o treno enta wona wo trends me de enya dia me fitin ya na ma ba wada wo say blaming you and ase bibisa enta wo treno kwan an fa so a ye nyina ye ni betumi ayeden age if say gas we die no eye juma pa o eye juma kase pa enti say we ya wajen say o
say cause me pese me din and do them me din na me homba ma tori esa wunya ni je eni se de ni je kra wunya bi obema ho kra betumi akwotre I can say ade na kasa na odi kurem no emu foye so ade na kurem emu foye emu fo a odi urem a ho say yes me de ade de ewra baby na ka wo ye na say odi kwa kurura ade ma hutu kra mu say that the same said Yo, Bra Richard, ye da say, ye pa, ye da say, Bra Richard say one year for player, Udi Rema said that the same. Ube we no na emu e yine chuchu koti hunyina, ne hunyina, awo 3 Enti captain. Said na captain can captain so pe doggy. Inti ene doggy ene ye di bego kwan so ama captain. Okwa no asan akoye the practical aspect now. Na also Amnes. Asum drink count. Enka ozo minia. Kunkuru mu die position ben na afi. Also say in parables. As last time, position no ye kan na doggy na my favorite but now my sister no. Ade. You see I'm a corn in different style. You name. Say na no so e de pa. Me try ba kumre bi but na me share down try bi but ba unsa no so de say oba no obetwe ne to no aba be sie mpa na no na otimpa ne so na wo de pillow atompa nanim na obunku tudwe wo ho na watwe aba edo be unsa edu baby ana yeti se ne ode ne nsa ne sisi nachi ewo mpa ne so no na nim na ebuaba na waso ne sisi ha no ene suhum sahom suhum won so de etwe no epuba se wo de ne sisi na sipilo so ena nti eba ne sa o mfa ne sisi nsipilo so wo na nkotodwe no ebe sipilo so wo sipilo fo efomo se ne be ya nkotodwe ni men wotre that's right. Na onu mom to no on sanka ha ye mpa na ne to ni si ha but on fa ne to ni nyina nsi mpa ne so o de ne to no bi e ba nti ketua bi ene simpa so na esifo ne so we ya peja nan no utimi ya peja mo why bi da pa ede experience the best teacher utimi ya no pe ube peja nan no na chese wa sori agina na wo do nsa na sisi mpa ne so nti eno sa style no udia okote no etwi ni tweba nanim onzo ba bia anso ne tweba no feeling bi wo ha wo pe nti se okote ni twi tweba nanim sa style wo ya ma o de ma captain Jesus sorry ma captain ko try bi na china on far result e bia no try eno bi hwe etwi ne tweba nanim but oye the first time unya dabi first time unya results on some more second one on say me ka say ma try back wonder ba manya but me ma try bim na ma hu say ehonzo ode papa ade ede wo twem mo na oba ni timi da na echi say that's right timi da na echi wo so na ne nan no egu empand from mo ready that's in say otrofos we dey madam ni wo ya wa trebi wa buzigi he ya oni ni kura trebi a we man etanyimo na that's so obanyimo ya na bia obanyimo and try obanyimo and try for oba wonyo esa Captain Jesus the enyim esa esa no twa import na wo kasa nkamina me mu se o ne de import mu na ka wa so ono de ne yiri ni ha we ku freestyle itigo se oba enyim na wo yesa ubepra no oba nyim a ye try but se oda wo free anyi nsem bia eni ho a try style we na ha de kama papa ma ade che ono anka se hu se yes eduro akone ho eduro akone ho a yes because etwi ena etwi nso a ewura ho wo se watana se nti bibia puaba form that's right
nti bibia ye adwuma etwiwo thank you nti utimi say yes adwuma na wo ye no wo ye adwuma nti sa style we so bi antra bi hwe ya anwumre on try bi na next week omo fa dance e emfamro na obedi wa dance se style we style ya kono style pa send Mrs. Webeck otua mo say what try bi titiri oba papa wo woto kakra no Yes, na me pedog na say. I say I to say steamer. That's right. Echi ndadwa. Nti etwea. Etwe na kobasa na assorti sa man no. Oh say your friend friction. Me da say. Say I move very fast. That's right. That's a friction. I feel I to say magnet. Mo in the moment say anytime you pull as you pull the other one. Thank you. I can't hold it. Thank you. Mr. Ebi now also there. Mr. Ebi there. College is sorry. Oh serious. Mr. Ebi there. Edi. Just say. Me nka ope. Ni everyone say. Wo but ana ne kan. Da ben na Mrs. Webeck beje erajuma ye. I say lie by lie. Enti oso aka ni de na say edu so. Magia tumba kwan your fast what me beje we adwuma ye. I say only no or interest e woni hia ne pa. Me so credit me ntimi dia ahibia o. Mr. Ebi. Ba ko pere ma. Nyankopon ye. Me ni ahi. Kakra do ma da eja ho. Sound. Papi nyankopon ye say na okay. Tu odi che na o so timi kan. No juni sana woni nyankopon ye. Ade wa free match bia wana. Odi che nti obeme bi otimi di twe pa no. E wo so otimi de nyame ase. Obi inu madure wu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yo. Almost serious there. Papa. Some guys say me no. I mean say any particular style because it depends how we be carry uhono. Yo. Say oda ho a senior we be carry uhono. Say ote ho a senior we be carry uhono. Uko dogia ni nyina depend on the two partners no. Senior mo be ekono no. So but I believe in good sex. Say at the end of the day no ubia ebe sepene ho na we see but because of all the restriction ato ho nti no me prefer say what me stress I just say o de no o de ni say oba ne betena o stress so say o tie akunwa mu sei o signature no na say o tempa na ni mu atena o Mr. Ebi ntimi go straight and hamen. Into the way just go straight to the point. Now, no pedi ni pa. Say ne de betena ne sere so. Say otene so a, unse no ne so kote ne sorry sa ejina wo straight. Odi nanimu na say na chi. Wo unse ne sere so no e wo mutu. Mamnes, esere so dia no mutu utimi di wachi. Utimi di wachi. Eba utimi so di wanim eba. Utimi di dia he. Observers are worried. Prof, me prefer say nipa na o face me say. Na nufo no. Na nufo ni chi wo bo so. Na nufo ni chi me bo. See na be ya make me abam say na ma feel nufo na. And also there wo bam ni sa na wote so sa na onya full penetration into osiso akote na ko ba bia bi. And ya Mr. Ebi unya atenka papa sa position na do. Papa. Na u fury, obese u fury. Mrs. Pacho also best position ye den na fe. Week we me hu mienu. Me am go re. Na yila. Ye call bathroom. Hi, ye call bathroom one na ne. Abiaye o. Me am ye ya na ne me gina so kama. Na fe de me so do bisi ni mu honom. Won say ama me to na akosoro sei. Irade.
no I'll show me sisi na say no ye doggy na but no in the bathroom na ye the rough no ye swinging doggy yes it's swinging yes it's shoe what's that baby I was say okofom kakra no de otie no room okofom now they are form about soro e rafa ase e kosoro and also etimi twi eyi no so kakra etwi ankasa na fi de ye wo ho na ya bren na ye de back out nim oh akunya na ya irade ena mi huri gina akunya nim ena be me gina me be buuku na kumo bi ba pe na minim to odie bi e de sa mia o hura gina akunya nim akunya nim se no Akunya no so panya akunya ejina ho ni dangle say ni bi. Enti mo ye ni na na ko ba. Mr. Ebin Bacho wa ko hoda. So no no see. O start pe no so akunya